Mwiriwe neza, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Uno munsi tugiye kubatembereza mu buryo bw'amafoto UR Huye yose ndetse n'izindi kaminuza nazo tuzagenda tubikora tubereka uko hameze mbere y'uko mugera ku ishuri. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe, like, comment na share kuri video dukora, kandi buriya gukora subscribe na like mu isegonda rimwe byaba birangiye. So ubwo nyine icyo nabasaba ni uko mwabikora mbere y'uko iyi video irangira, ariko byaba byiza ubikoze aka kanya. Ubwo nk'uko mubibona aha ngaha ni muri UR Huye, nubwo amafoto atari kugaragara neza, ariko aha ngaha ni muri UR Huye. Noneho tugiye kubereka aha ngaha nk'uko mubibona, aha ngaha ni kuri gate. Murabona ko hariho gate. Iyi nzu muri kureba ku ruhande gutya, iyo etaje ni Bengazi. Ugituruka ugituruka mu marembo ya kaminuza, uba urenze kuri gate y'aho bita kuri Bardosi, ubwo uri guturuka mu mujyi, cyangwa se urenze ku rwibutso rwa kaminuza, aho ngaho ubwo uba uri guturuka za Tumba cyangwa aho bita ku Mukoni. Ubwo iyo ukigera mu marembo, imbere yawe uba uhabona inzu igeretse inshuro zigera nko mu munani nimba ntibeshye. Iyo nzu bayita Bengazi, ni amacumbi abakobwa babamo. Noneho um, iyo umaze kurenga kuri gate n'ubundi ubwo uba uri kureba, uhita ubona iyi nyubako neza. Iyi nyubako bayita Bengazi, ni inyubako ibamo abakobwa baba biga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu wenda, kubera ko aba finaliste bakunda kujya kuba mu zindi hostel. Iyi nyubako nziza bayita Bengazi. Utamenya ngo Bengazi byaturutse, twarabajije batubwira yuko ubundi iyi nyubako yitwaga Vision 2020, ariko nk'amwe mu banyeshuri murabazi bahise bashiramo akantu ko kuyita ngo ni Bengazi. Noneho rero iyo iyo Bengazi dore ngiyi na hano muri kuyireba neza, dore iyi ni Bengazi. Bengazi rwose inzu nziza cyane, biragaragara. Welcome to Bengazi. Noneho iyo uvuye kuri Bengazi rero, ubwo uba urenze gate. Iyo umaze kurenga gate, uhita ugera ku nyubako bita Koyika. Iyi nyubako muri kureba imbere yanyu aha ngaha, inyubako nziza bayita Koyika. Iyi Koyika yubatswe ahagana muri za 2010 ku bufatanye n'Abanyakoreya, Koreya y'Amajyepfo, n'umushinga wabo bita Koyika. Uyu mushinga ugenda utera inkunga education yo mu Rwanda, ugenda wubaka ibikorwa bigiye bitandukanye. Hari na scholarship twigeze kubatangariza muri groupe mu minsi yashize, y'aho bari gutanga scholarship muri Koreya biciye muri uyu mushinga wa Koyika. Ubwo iyo ugeze hano imbere ya Koyika, usanga wenda ushobora kuba haparitse amamodoka, harimo wifi yihuta cyane. Ahangaha muri Koyika imbere harimo ama computer lab, niho CST bigiraga batarabajyana i Kigali. Ubwo iyo niyo Koyika muri kuyibona, ariko ubu ngubu hasigaye higiramo abandi bantu basanzwe. Amakoleje agiye atandukanye asigaye afitemo amaklasi bigiramo. Noneho iyo urenze kuri Koyika ugera aho bita kuri UR Innovation Hub. Ni inzu yavuguruwe vuba aha ngaha. Mbere hariho amarangi ya Airtel, ariko ubu ngubu bashizeho amarangi ya MTN. Ubwo hano muri Innovation Hub abantu bagiye bafite imishinga itandukanye, ni hano baza kudevelopera imishinga yabo.
haba hari wifi yihuta cyane, ya ma wifi yo mu makebo, atari bino byo gukonekita, ubwo ushiraho umugozi ku mashini yawe ukaba ufite wifi nyinshi cyane ihagije. Iyo urenze hano kuri Innovation Hub, ugera utangira kubona imbere yawe inyubako nini ya batima. Iyo ugeze hano muri batima, ubwo ni nkaho utangiye noneho kugera muri kaminuza neza. Iyi batima ni inyubako ya yubatswe ahagana mu mwaka w'igihumbi bibiri magana cyenda na za mirongo itandatu na gatatu, nimba nibeshe neza, kubera ko kaminuza nayo yatangiye muri iyo myaka. Rero iyi nyubako nibwo yubatswe. Kanze tuyirebe neza. Ahangaha muri kuyireba, hano muri kubona uru rugega ruranga, uru rugega nirwo rusapurayinga amazi muri kaminuza hose. Buriya muri kaminuza ntabwo hajya habura amazi uko byagenda kose, niyo abuze ntabwo yabura amasaha abiri, nyuma y'amasaha abiri amazi aba yabonetse. Ubwo na kwayika yose murayireba, hano hantu haparitse aya mamodoka ni mu gaparikingi gato, urebye ntabwo ari parikingi neza, ariko bakunze kuhaparika. Noneho ubwo iyo ugeze muri hari batima nayiberekaga inyuma, hano noneho ni muri batima mo imbere. Ahangaha muri batima, hano ni inyubako igeretse kabiri. Hano haba harimo amarumu menshi menshi cyane, ntago mwabura aho mwigira. Usibye ko tukivuga ku kintu cyo kwiga, iyi kaminuza muri kubona gutya n'iyi batima yacu, hari ahandi hantu bijya biba ngombwa yuko mushobora kuba mwajya kwigira, hariho nk'aho bita Imamba, naho barahigira, hariho nk'aho bita ex-rectora, aho hose barahigira. Ubwo ngubwo mbakumbuje kuzahagera vuba aha ngaha. Rwose reba, iyi ni batima yacu, urabona ni ishuri ryiza cyane. Iyi niyo rwose muri kuyibona mu marangi y'urwererane cyane. Ahangaha hari ubusitani bwiza, abantu mukunda amafoto nimugerayo muzapositinga, ariko hari igihe udusimba dukunze kuhaba bita inkende tuzajya twivanga mu mafoto yanyu, muzatwihanganire. Noneho ku bantu mujya mukunda gusura website ya UR, iyi foto mujya mukunda kuyibona. Ahangaha ni muri UR Huye, aba bantu bari kuzamuka ruguru muri batima gutya, nk'inyuma yabo gutya, nuko ifoto nta foto yahagaragaye ngo nyibereke neza. Inyuma yabo gutya bari guturuka ahantu bita kuri main auditorium, cyangwa bari kuva aho bita muri library. Muzahagera muzabona, muzagenda musura ahantu hatandukanye muri induction week, bazagenda babibereka. Murayibona ya batima yacu. Noneho ahangaha tuvuye ku bijyanye no kubatembereza ikigo gutya, tujye turebe ahantu nimumara kuhagera, ahantu muzajya muba. Ahangaha hositeli ya mbere tugezeho, iyi hositeli bayita Camboge. Iyi hositeli nayo yubakiwe rimwe n'iriya batima, niyo hositeli yubatswe bwa mbere muri UR Huye. Ubwo nayo yubatswe ahagana mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itandatu na gatatu, cyangwa se mbere yaho. Niyo aba bantu bose mwumva basoreje muri kaminuza y'u Rwanda, abenshi bose babaye muri izi rumu. N'ubu ngubu ziracyahari izi ngizi, ni uko muri kuzibona ku mabati gutya, ariko imbere ni aha VIP. Abanyeshuri benshi baba baririra kuba bajya kuba muri izi rumu. Dore rwose ni izo ngizo ziragaragara, dore ni izi, hameze neza zahabona. Aha bahita Camboge, hositeli za mbere zahageze. Reba za wifi nababwiraga, dore iyi ngiyi muri kubona ahangaha gutya, ubu iyi ni wifi
iba isapurayinga interineti muri izi hositeli. Noneho iyi hositeli rero, iyi hositeli muri kubona gutya, nubwo amafoto atagiye agaragara neza, ariko iyi hositeli bayita Viyeti. Viyeti, nimba barashatse kwitiranya na Vietnam, I don't know, ariko bayise Viyeti. Vietnam ni igihugu kiri muri Aziya y'Amajyepfo, aho iki gihugu ubu ngubu sinzi nimba baba bacyita Vietnam, baba bavuga Vietnam y'Amajyepfo na Vietnam y'Amajyaruguru, bitewe n'amateka cyanyuzemo. Iki gihugu mu cyo bise intambara y'ubutita, iki gihugu nacyo cyarwanye, Abanyamerika n'Abasoviyete barwanaga, buri muntu afite igice ari kurwanaho. Noneho Vietnam bagiye kwicamo kabiri, ariko ntibyakunda. Abasoviyete basa naho barushije imbaraga cyane Abanyamerika n'abambari babo. Igice cya Vietnam y'epfo cyashakaga kwiyomora, baragifata n'ubundi bagihuza na Vietnam y'Amajyaruguru. Rero ubwo sinzi, ako nta kari gaciyemo, ariko ubwo sinzi impamvu ubwo iyi hositeli baba barayise Viyete. Noneho iyi hositeli ibamo abahungu n'abakobwa, ariko bafite ubumuga. Abahungu, nituvuga abahungu n'abakobwa, ntabwo baba babana. Hari nk'igihe nk'umukobwa aba nko muri 20, ibamo rumu, ibamo abantu babiri. N'andi n'ahangaha Viyeti Kamboje twavuye mu kanya, naho rumu iba irimo abantu babiri. Wenda ugasanga nko muri 20 hari abakobwa babanamo, muri 23 hari abahungu. Ni gutyo biba bimeze, ntibizabatungure mubona hari abahungu bari kujya mu mahositeli imwe n'abakobwa. Ntabwo baba babana, ubwo baba baba mu ntuza, gusa twavuga aparitoma, baba baba muri hositeli ifite izina rimwe, ariko bataba muri rumu imwe. Ubwo rero nibyo twavugaga, n'iyi hositeli bita Viyete, nayo ibamo abahungu n'abakobwa ariko bafite ubumuga, usibye ko hariho n'ababamo badafite ubumuga. Tukagaruka kuri iyi Bengazi. Bengazi nayo twayivuzeho, hariho Bengazi A na B na C. Izi ngizi zibamo abakobwa, muzazibona nimugeramo. Iyi ngiyi, iyi Bengazi iba ibamo abantu bane, shambure iba ibamo abantu bane, yo ibamo abakobwa gusa, kuva mu wa mbere kugera wenda nko mu wa gatatu cyangwa mu wa kane, n'abandi bake. Abafinalisite nababwiye yuko bakunze kuba bari muri hositeli zindi za VIP nk'iriya Kamboje nababwiraga. Rwose ngiyo Bengazi. Bengazi inzu nziza cyane, ariko ngewe ntajya kubamo. Iyi niyo Bengazi rwose. Welcome to Bengazi. Viyete twayivuzeho. Iyo ni Viyete. Hariya hepfo muri kubona, naho baba banika imyenda. Naho baba banika imyenda kabisa. Murabibona nk'aha ngaha gutya, murabibona ko aha ngaha naho baba banika imyenda. Noneho rero twihuse, kugira ngo video itaza kuba ndende cyane, iyi hositeli duhise tujyaho. Iyi hositeli bayita Nyarutarama. Hariho Nyarutarama ya mbere, Nyarutarama ya kabiri na Nyarutarama ya gatatu. Iyi Nyarutarama nayo ni hositeli imeze neza cyane, ibamo abakobwa gusa, guhera mu wa kabiri wenda kugeza no mu wa gatanu, n'abafinalisite baba barimo. Iyi Nyarutarama ibamo abantu bane, shambure ibamo abantu bane, aho shambure iba irimo ibitanda bibiri bigerekanye. Ubwo iyi niyo Viyete, iyi ni kompawundi yaho. Viyete murayibona neza cyane rwose.
Iyi viyete nabibabwiye yuko hariho viyete iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, ibamo abakobwa. Murabona ko ari ahantu heza cyane. Yego, viyete ni iyo ngiyo. Buriya ntabwo wagera muri warahuye ngo ubure hositeli uko byagenda kose. Kandi buriya ku bijyanye n'ibiciro by'amahositeli wishyura ibihumbi 40 ku mwaka. Ukabamo umwaka wose. Dore ngiyo viyete. Noneho rero tuvuye kuri viyete tujye kuri hositeli bita hositeli bita Mizerewore. Iyi Mizerewore nayo ni hositeli iri munsi ya resitora bita Solution. Solution yatsimbuye iyo bitaga Happiness. Ubu Happiness bakorera ahantu bita muri Kiza, hafi ya Kiliziya Gatolika. Iyo Happiness niyo yahoze ikorera aho ngaho bita muri Solution. Aho hose muzagenda muhamenya. Rero iyi hositeli bita Mizerewore ibamo abahungu gusa, aho shambure ibamo abantu babiri. Iyi hositeli nayo yegereye Kamboje. Uva kuri Mizerewore ujya kuri Kamboje ni hagufi cyane, ni nk'iminota nk'ibiri. Iyo ni iyo ni Mizerewore. Hano Mizerewore isa nanone nk'aho iri munsi ya viyete. Muzagenda mubibona numugerayo ejo bundi, cyangwa se n'abandi mwari muhazi ariko mutabisobanukiwe neza cyane gutya. Iyi hositeli rero nayo tugezeho bayita Titanic. Titanic, nk'uko wumva bavuga Titanic, nayo urebye ahantu yubatse n'uburyo yubakitsemo imeze nka Titanic neza neza. Bo ibamo nayo abahungu bo mu wa mbere, abo mu wa mbere cyane nibo babamo. Ifite amarumu agera mu 190. Bamo abahungu baba baje kwiga mu mwaka wa mbere koleje zose. Iyi Titanic nayo ntabwo imaze igihe kinini cyane, yubatswe mu bihe by'iriya Bengazi bayubaka. Ubwo rero iyi ni Titanic ab'igitsina gabo muzaza mu wa mbere, ni iyi nyubako muzajya kubamo, hamwe n'izindi hositeli ziri ahantu bita muri Kiza, ndetse n'izindi ziba ahantu bita muri Vuba. Vuba ni ahantu, ni hositeli ziba ku rindi shuri rya kaminuza ry'aho bita ex-rectora. Dore ni ibyo ngibyo ni uko bimeze. Ndakeka abantu mwaba mufite amatsiko y'ukuntu hazaba hameze i Huye, turahabatembereje mu buryo bw'amafoto. Noneho ukoresha Google Map urabona ko hano gutya kaminuza barayikwereka. Iyi foto ntago byakunda ko isa nkaho igaragara neza, ariko urabona hano ni kuri stade ya Campus. Noneho iyo ugeze ahangaha bakwereka ko ari kuri Koika Building. Ahangaha bakwereka ko ari kuri Titanic New Acapulco Club. Acapulco Club ni club nshya cyane, muzahabona. Ushaka kujyayo muzagenda mwisengerere, ntababwira iki. Reka dusoreze ahangaha rero, mbibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse na share kuri bagenzi banyu. Mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe.